Nayindaba uMbesi lo. Sanibonani wengane zakwethu. Nansi indaba ilokhu la. Lokhu ngithumayeleke lezi. Namhlanje ngivuka nelithi ungathembisi. Ungasizi futhi lapho ungafuni ukusiza khona. Ungathembisi, ungasizi lapho okungamele ngabe uyasiza khona. Mangabe ubona ukuthi ukusiza lo muntu ku-useless, ungamsizi. Mangabe ubona ukuthi ngimsizela ukuthi ngifuna ukuhamba ngikhuluma ngaye ukuthi nimbone njena nje wenziwa yimina, ungamsizi, myekela hlupheka. Kukhona umuntu oyofika kuyena ngeqiniso ozobe ezomsiza ngempela. Uyamlimaza umuntu uma ngabe umthembisa usizo cause vele yena usuke ehluphekile. Once wamthembisa usizo uthela igazi phansi ethi 1 no 2 useqondile ngoba ubani nobani bathe bazongilekelela entweni ekanje. Athela igazi phansi athi leyo nto leyo isiphumelele cause wena usumthembisile. Emva kwalokho ngeinsuku zokugcina sekuwena futhi omjikelayo, sekuwena ongabamba amafoni, sekuwena ongabuyi kuyena uzomchazela ukuthi izinto zigcina sihamba kanjani. Uyamlimaza leyo muntu and ukhanda ubutha phakathi kwakho naye cause usuke umhlukumezile, usuke udlalile ngaye and kufanele vele abe yisitha sakho, so ungamsoli. Ngikhuluma nje lezi ndaba hayi ngoba ziqondene nami, asiqondene nami, izinto engizibonayo zenzeka. So ngithi angibakhulumele labantu abahluphekile cause nami ngiye ngaba ngomunye wabo abantu abahluphekile ebantwini noma kungaqondene nami cause kimi azikazi zize zenzeka into enjengalezo, njengokuthi umuntu angithembisa usiza angangisizi enenhloso yokungisiza ngaphandle komuntu nje osuke vele edlalela ngami and nami ngiyasibona iscam, ngiyakwazi ukuthi hayi no iscam leso ngiqhubeke mina ngaphiwa leyo nto ukuthi umuntu mayithi uzongisiza ngiqale ngimbukisise kahle ngisibone iscam ngithi ayi la plus or minus ngenzeka kungenzeki ngiqhubeke ngilifuna usizo phambili. So yingakho nizibona ezinye izinto mina ngigcine sengikwazile ukuzithola while wena okade ungithembisile ukuthi uzokenzela ukuthi ungakwenzanga kodwa ubone sengikwenzile kungoba ngiyasibona iscam. So nani bantu abadinga usizo ningazonda abantu nibazondela ubala ukuthi abanisizanga, kwazi phela nawe ukusibona iscam ukuthi ayi this is a scam, akunasizo lingavela la, lo muntu lo ungogombela kwesakhe noma lo muntu lona unamanga. Aniyekeni ukuthembisa abantu ningeke nize nibasize, niyabalimaza labo bantu labo. Ngibonga ithuba. uBhuti lo angikho-ke kodwa lapho ikakhulukazi nansi ingoma emnandi lapha nakaBhuti ku-YouTube, uthi Bhuti ku-YouTube masuyitholela i-album yakhona emnandi ngendlela eyisimanga, emnandi yonke. Ngibonga ithuba, singakhohlwa ukusubscribe, ikona okubalekile. uBhuti lo, ngibonga.